chỉ bây vek ule politics le Thu Thar Thlirna episode som thum pariat na kan lo lo ma chu chanchinthar thlir zauna kan nei ma sak per tur chu United States le China ten in rem na an nei na chungchang hi kan han thlir ma saperanga heng ram pani United States le China te hian in Switzerland ko pui Geneva in biak na ni chung an nei nuwa sumdon na konga chia an in lak san siak kha in rem na nei thei ta chuta chuan an in rem na chun me ni som pali ni nga ni tang hian in United States chun China laka chi an lak thin za som li panga khami an ti pun kha za som thuma an ti hnia manga China point United States laka chia za som ni panga an ti pun kha za som an ti hniam dona hen in rem na hi a patni ram patni tana chi an ti hniam ve ve hi za zela chutin za som panga ani thei dona ni tin heng ram patni te hian in rem na an nei ba ka hian in atul huna pianga khatiang ang sum don na konga chi an ngai tu angai huna khan ingani in biak na nei zel kha an rem ti a ti chuan US le China ten in rem na nei tak nu lok hian stock exchange an tia hei mi hausa ten a poisan pe pun na khatiang ang a khan stock exchange ha po a ngong kha ron langhal ok mea chuta chuan US le China poisa hlut na te kha aron kang chawa thei ba ka hian in tuial theiman crude oil an ti man po hi asang hal dia soi ne chan po heng ram pani te hi tuial thei lalut na sa le ashal na sa khatiang ang sumdon na konga in mang na san dir wangin crude oil man po hi aron kang chho zot zot dia soi ne poka tin US dollar te le China poisa a hlut zong po kha he an in rem tak nu hianin aron kang chho tan dia soi ne poka ni ti chuanin heng ram pahnih te hi ama kan ron soi to thin ang khan US hian China laka Donald Trump president an ni khan Khawvel ram sang te le China potelin sumdon na konga chi an han ti sang o ka khata khan in China khan tur theilowin US hian hetiang taka China diklo taka sumdon na chi aron ti san hi kan do le te ti in anon ti sang chove ngal pap khatiang anga khan ram pahnih Khawvel ram lian an nia US le China tena chian hanin ti san to na hian in Khawvel sumdon na po ngong na sa ni achan chu China po thil tam tak siam chuak ka thon chuak turam an nia US point mamo tam tak an nia chu ti rol chuan China hian in US hian in an du to ken chi hiron ti sang no sa ke ni pon kan rem ti ang zatin kan lo ti sang ve zel anga to prak thlengin kan tang ve zel don ti a China khan in US sarkar mala na kha an lau bik lo le ai nge ni an ti san ve thei zel thu mang khan an beile ta Khawvel ram pani te hian ai nge ni boruak rip tak khan han nei chawa tu na hian in rem na an lo nei ta tun mei ni som le ni som pakhat kalta nge ni cholkar top weekend vela khan Switzerland ko pi Geneva ram pani ayo te hin in biak nan ne chu ta chuanin heting in rem na hin lo nei ta thillom op takan e Khawvel sum don na point a thozong ngong na sa takin nei arin om chawani ti chuan a pani na chuan Qatar lal chung ko te chuan in US president man tur thlo the na changkang chi Boeing 747-8 jet pack an tuma he thil hian in hial na ti chuk na sa hle chan chu US president ina thlo the na man thin Air Force One thak na ram dang de hemi Qatar ram de tanga thlo the na inge ni andong tur hi US inge ni mithiam te in kara po in hial na sataka chuaka US lam mithiam tam tak te ngai dana chuan US president man tur Air Force One thak na tur thlo the na ram dang de tanga don chu security thila thil lom tak ani thei dona wangin ngai tu chian ngai tak tin an soya US president te hi Qatar ram ten thlo the na an pek hi an mang do US president ina Qatar ram thlo the na an pek hi amang don tak tak ani chuan an ram ui sathiam CIA te National Security Agency ten uluk takan en fi vek lo phei chonin man chi an ngai lo ani Qatar ram hian eng ti tia nga tinge US president Donald Trump pan hena thlo the na changkang le man to u chuak lu tuk Boeing 747-8 jet pack an tum na chan hi Thiam harvio amaro chuan ni Qatar lam hi chuanin hetianga mimmala in PM po kan nil waram pani Qatar ram le United States ina in thian thatna le in kung kai na tha kan nei thina turin president man tur thlo theina hi pek kan tum mai ni an ti ve chu ta chuan Khawvel ina hetia chanchinthar te lo lang lal chung ko na pek kan tum na ang po hi Qatar ram defense department ho in US sarkar ne na thlo theina hi thlo na pek kan tum anti ve boka chung te chu ni wang chuanin US le Qatar ram ten in thian thatna nei an duwa khatianga nga
bo rok than nei na tan khan thlo theina man to u chok la to khi pe kan rem ti ta ni te point Qatar lam chon anin soi ve boka heta hianin Donald Trump hian a president ni chung zongin her thlo theini mang theyanga ti chuan a Trump a president ni na lo top khona po ingen ning khatiang ang US president tina thlo theina man thin librarian tia a Mizo tong tak chun soi thia mahara thlo theina adana thatna bunan da vele me nga ti chuan Trump ka president ni tolo ma sela ma mi mal pona du huna among chun zom zel theyanga president dan di tolo chun Air Force One thlo theina kha mang chun zom theidon lo chu wang chuan president dan di tolo huna po he e thlo theina changkang le to u chok lu tuk hi Donald Trump hianin president a Trump te lo top khona pom mang chun zom zel theidon ni in sai ni poka amaro chu thu chiang engma lo om lowa pe kan tum ti hin ya amaro chu Donald Trump pan ama social media mana chuan hetiang in biak na hi oma ye lak amo don nge tum thu te po hi angai ruat theng te hin thila sei ni chu chu hemi US president tina inga tinge a thlo theina man khovel thlo theina himber le chak ber pola ngai Air Force on thak tum na lom tamai hi thil dang dai le mi te hret chak tak thila lo ni ve boka ti chuan US president Donald Trump hian tun kar chho mei ni som patni tanga ni som panga in karvel bor hianin Middle East ram sang te tlo tumina jin chok dona chu president ta din huwa official taka azin chhuale na ma saber turania Pope Francis ati khan Vatican an han thlok lu ta maro chu lelang akalan dia zan re ka akal chu na ma saber turania chu ta chuan Saudi Arabia ramte United Arab Emirates UAE te Qatar te tlo turina jin chok dona Qatar tlo huna hian he tlo theina impact tur chungchang te po hian soi chok tura rin ania helai taka hianin US president Donald Trump na Middle East tlo na tura po hianin borok lo thirlok thei thil a oma chu ta chuan Arab ram hroi tu te le hetiang ingani Saudi Arabia te UAE Qatar ram hroi tu ten tlo atlo anga ti chuan an ni ne hian in biak rem na ten ne nga sum don na lama le US le heng Arab ram ten ne na tho du na tur sang te hi an siam fel don dia soi ni boka chu ta tak chun Middle East chan chin ngai nom deuh mai aron om vele ta chu ta chuan in Israel ram Donald Trump pana thian thaber le atran thin Israel ram atlo don lo mai ba ka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen in biak na pon nei don lo ni heta tak hian in Middle East chan chin aron tidang lom ve dor ta he Trump azin ma ho tanga Israel le US borok chia aron lan ta ka hian in chanchinthar sang apo alo lang na se mem chuta chuan Israelina an do per len mel ma per pakhat Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas chu Arab hroi tu tena hu howa Trump pan mu na tur hena tel ve don thungani chuta tak chuan Israel ram chanchinthar ti dar tu pakhat Jerusalem Post phei chuanin Donald Trump Middle East alo sin dona Palestinian hroi tu Mahmoud Abbas chuan US President Donald Trump mudon bika kanram Prime Minister Benjamin Netanyahu chuanin rala tengin lo thlir don tiang chi ten headline an run ne ni chuta tak chuanin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi tun hnaya hian Donald Trump nen hian ama zonga inthian tha tin kan anin lai chin na hi a che chho to viawa chan po inanin mu thiam lo na chungchanga hian US sarkar hroi tu te le Israel sarkar hroi tu te rilru putpang hi ain ang lo ani chu ta chuan Iran ramin nuclear an siam chua thin chungchanga ma chun Israel le US ta khan tang dunin nat takin Iran sarkar kha an nora nuclear ral thuam te siam chok lo tur le an siam chok thei tur anga lang zong po me mi ve kan dua tun nai hian Iran ram le US sarkar hroi tu te anin biak na Donald Trump hian in ngai dan thar nga mokal pui dan thar ne chuta chuanin Iran nuclear ral thuam te hi a hlom lo ani chuan civil nuclear an ti hemi eng le khol patha siam chuan nan chuan mang ani chuan Iran hian nuclear ral thuam an siam don lem lo chuan an nuclear siam chuan amun te ti top kera ngai lo we tiang deuh ngai dan a ron nei thar ni a soi ni chuta tak chuan Israel ero chuan Iran hian eng ti khuna mo nuclear siam chuat theina mun hi an nei tur ani lowa chut chiat vek tur pi ngai dan ngani thutlang tak khan ne chu tak chu US ne in rem the tak lo na thilania hei ba ka hian Iran ina an tho pui Yemen rama in kul Houthi helpol te kha US sarkar hian
in rem na nei pui boka chuta chuan hu thi hian thu chuan ron neia US sarkar nen kan in berem ta chuta chuan tui pui sena US long lian vei vak te pot ti boyan tom to thu to lo thu te le US engani ram thil nei te ti chia ta mo ti boyan tum to lo thuan soya heta ta khen hu ti te thuron chua hian US nen in rem na nei maila Israel ero chu kan do chun zom zel don kan ti boi chun zom zel don an ron ti ta heta hian in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ngai dan ani ta lo ni kan thurwal pui ber kan thian tha US te hian in min tho pui du lo mo kan laman tong lo ni pon ke ni Israel chuan ke ma ni in kan in veng him theya ven him na na chu ke ma ni te hian kan lo thok chun zom zel anga ti in tong kamaron nei chu poka het hemi awang hian in Donald Trump papon i thu thar aron ne chu ta chuan Benjamin Netanyahu kom ngai reng hi ka tan chuan hun pai na hun a thlona pai na mai ni chu wang chuan in US chuan Netanyahu ron lem lo yan i kan duangin i Middle East a malak na rang i kan nei tur te kan local pui ve mai ang tiang chi khatong kam nei boka chu wang chuan Donald Trump hi ma chuan Middle East zin na tur chung changa hianin i Saudi Arabia te Qatar te UAE te tlo zo hian Israel ram thlok lu turanga enia tun tuma zin tur program a hian Israel ram tlo tur thu emo Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen in biak tumna an nei emo in mutumna an nei kha atel tari lawani tun thleng hian hemi kan chanchinthar ka non bot sai lai hian chu wang tak chun Israel le US in kar borok hi a him lo chhota mo an borok hi a che chhoviu meya tin hei pa ka hian anin ngei lo na le pakhata chuan Israel in tun hen Gaza hi ingani sipai chakna bengna beichun zom zela Hamas te beichun zom zela Donald Trump hina tok to ti nom chu Gaza boina siam reng hi mitam taken nundan chana chu mai ba ka alo thlona poisa sen tamna ani wangin ti to pa hune Gaza muna hian boina siam reng to loin in rem na nei to ro in ka hai ceasefire nei to ro atia mara chu Benjamin Netanyahu hianin Hamas te na sale zual zoka beya to prak thlenga noi chimi ve ka tum sia hei tak Donald Trump nen anru putmang ain ang talawan ngai danin ta ain an tak lawa chon tun tuma Trump pan Middle East ram thlo atum po hi Israel ram tan chuan in thulom takalo ni talo ta a chu wang tak chun Israel ram chanchinthar thedar tu than khat phei chuan in Israel tan chuan in Donald Trump a Arab ram tlo tur hi thil van doi thlak takani ati te poin an lo sei ve poka kha kan ngani kan han thlir tam ta deuh hleka ti chuan tuna hianin Hamas te hianin an mi man zanga som riat chuang an kol to zinga khanin Edan Alexander chu me ni som pani thotan ni chu na hen chuan tum ni soinia ama hi Israel bi Israel tele US khole tuin ni na nei kopania aron chu na mun na tan hian Gaza chimlama khan enis khopui a Red Cross na thok tu te na pe kan tum ni soinia amairo chu he chanchinthar kan bot sai lai thleng hianin he Hamas te na Israel mi le US mi citizenship ni kop Edan Alexander hi an ron chuat hu ro chu mu tur la om lowa an ron chu ani chuan chanchin thara te polo lang tura ngai taila maro chu he chanchin in lo ngai thak lai chun lo chu to mai thei boka he tiang boro ka ni mek lai hianin Israel te chuanin Hamas te hi an be chun chom le mek ka chu ta chuanin nasale zual zo ken anin ka pa moti mai turania mitang chuani hun lai hian in ka hi ti top turati ani arin lain Israel lam ve thung chuan Hamas ten mitang an chu tur hi a mai hriat tirna andong ve lem lawa chu wang chuan an du tokin operation hin kalpui chun chom zel theinin anin soi ve a Hamas te le Khawvel ram thrang te an pe sei dara chuan Hamas ten mitang an kol somnga pakwa zinga pakhatan ron chu chuanin ral do te po ti top lai lok ria him taka anin pek ton anin be sei thei lain Israel sarkar chuan na sale zual zokin Hamas te hi ron be vele boxia chu wang tak chuanin ingani US mi Israel citizenship ni kop bok khami kha ron chu po ni sela Israel hian Hamas ten pe hi anti top mai don lo ni te pon langa tuna hian Hamas te hianin Israel mi somnga pakwan la kol meka an mi kol zinga hian mi som ni pali te chu nungdamin an la oma Israel le America citizen nei kop an ron chua
tur hemi edan Alexander hi US mi ni si khan Israel khole tu ni a chuta chuan Israel sipaya atanga kumsang ni somni pathum khan Hamas te hian an mana voin thlegan an lakolani ti chuan Israelina mi somnga pakwa Hamas te na ron chhuat tura an du zinga mitam zok te hi chu an thitwa chu wang chuan an ruang an khami kha ron pelet tur te point Israel sarkar hian akar me ka Hamas te hian in hean mitang te hi chuan laman mang thiam ve me man man thiam dana chuanin he mitang kan in thleng ate hi kan in thleng ton don ani chuan Israel sarkar hian Gaza a beipuian thlak ral thom ne na khatianga nga indo an puan hi an ti top ve kang te chuan in ka hai kan henga kan ron chuang an ti Israel ro chuan thut del kilamo thut khatiang chhon lam nei lo khan Hamas te hianin an mitang kol te hi an ron chhuwa vek tur ani chuta chuan in biak na kan nei chawang an ti an thu in rem lo na kha a boi thlak ve lai ta ka oma khalai kha tuna an bo ruak rip tak hian ya hei me ni som pahni tho tan ni ania chuta chuan in Israel sarkar hian beipuian thlak hin ti top reng reng lo ani ti te po kha kan han soi ve lenga engpo chuni sela heta ama kanon soi to khan Hamas te hianin Donald Trump pan Middle East aron to tur bo ruak ingeni athazonga kalthina turin an mitang kol US citizenship ni bok kha chua an rem ti na chu alo ni tamaya hei hi Hamas te na politics game an ron play kha ni ve boka hei hi Israel sarkar ro chuan alom lu tuk lowa ama ro chu he mitang chua di theina tur hianin US sarkar ho tu te po Israel an thlok lut to te chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po an hriat tir to thaw hriat tir phei ero chu amai ro chu heta takin Israel sarkar an lom lo ne mem chu hetiang mitang chho tura in biak da oma indor ton na om hrim hrim hinga tinga US sarkar hianin keimani tel lawa Hamas te hi alo dor an ti ve an lana ve de ulekani chunga chuan he mitang chho tur chung changa po hianin soi neu tura tam khopa a chan chu an mitang ron chho tur hi mi pakhat chaw nia ama hi Israel mi ani chungin US citizenship ane US citizenship dual citizenship nei chaw ka tinga ron chu amit midang somni politika nga tinga ron chho lo ti kha chho tumna an nei lo chung changa khan zo na om ve the poka he takhi Israel mi abigin judam bi tuna nu le pa tam takhian nga tinge Israel sarkar hianin citizenship pahni nei chaw chho tura man lak a do dal lo ti zong ta ponan soya chu wang chuanin mitang an kol zong zong karon chho turin nor sela ti chung kan loma kem tlang tur ti te poin nu le pa hemi mitang an fate Hamas ten an kol nu le pa te hianin an ngai dan te pon ron sei chok vele pokani ti chon kan chanchinthar thlir zauna dot le chonin Ukraine President Volodymyr Zelensky chonin Russia President Vladimir Putin an meni sompanga aitla ilova mai chana in biak na nei aron rot chu apom thu a soi veta hemi Ukraine President Zelensky hianin Putin an in ka hai aron rot dona mo anti laya mai chana in biak aron rot thim makati thule Putina rilru putmang hrit thiama har thu te po asai chok vele thowa Vladimir Putin Russia President hianin Ukraine nen hian mai chana in biak nei ni se anin biak na hmuna tan po Turkey khopui Islamabad ni se tin rotna ron neya hei hi US President Donald Trump an social media a Thu Thar Thlirna Ukraine po hian an pom ngei turani hetiang tluka hun rem chang hi omlo eti ngai dan te poron soi chu awangin Ukraine President Zelensky hian a pom ve ngal nia soi te po chanchinthar thlen khata chuna langa amara chu Ukraine President Zelensky hianin Russia laka kan be seiber chu in ka hai nei photila chuta chuan kan har satna sang tele kan hriat thiam lo na ti zoi soi fel ni sen ti amara chu tiang ang lo tak chuan President Russia President Putin hian mai chana in biak kharon ron ta ve thut bokani chuan kar pa salama khanin European Union roi tu ram then khat kal khom te khan Russia hna hian ngen na ultimatum an tia hei ngen na satlin de lo thu ngeni an thu pek thu rum lu tuk ang chi kha ni som thum chunga Russia le Ukraine tena in ka hai in puang lo ani chuan European ram tamzok ke chuan Russia laka hianin khuak hirna kan kalpui chun zom le dona chuta chuanin kan shek le don chu tin vaunang reng do kha anthona amaro chu heta takhian Ukraine President le Ukraine sarkar thu
puang tu ten an soi dan chuan vauna emaw ka tiang ang in ti thaina ang chi kha kan lom lem lowa enge ni thatta ka indoor chu kan du chu wang chuan Russia hi min ron vo chen chu min ron enge ni ti thai fo su ti in an lo chang let vele boka chu ta tak chuan in kha tiang ang taka Ukraine ram le an thorol pui an tran rol pui European Union ram tena Russia laka shrek tharna nei an tum hi an ngai ngam talunge US President Donald Trump pana inrem na palai na a tho me ka hian Russia President puna mem to a chu wang chuan kan in pha niam ve to nga ti nge ni chu hret lawa chu wang tak chuan in Russia President Putin a hian in me ni sompanga ai tlai lawa Ukraine nen hian mai chana in biak aron rotta ni chu ti chuan adot le chuan India le Pakistan boro kin ziam lam a pantari atun din muna chuan me ni som pani thotan de he chuan in ka na thu em moram ria boina thar a thleng tari lawa chuta chuan in me ni som pani zandar ria ta hian in India ina Pakistan firfiak te be na chungchang operation sindur a hian India Prime Minister Narendra Modi chon rampum me puite hriat thei turin thu soina hunaron mangdona heta hian TV ati YouTube patang ten alo thlir thei don ani ti chuan me ni som pani thotan ni chon nudar ni le chan ve bor khan India sipai ho tulu pathum hemi ingeni indowa amo phurtua ruat te hianin Pakistan nena anin be na chungchanga press briefing an tia chanchinthar na khom tu te ma thu soi fian na te kha an ron ne chuta chuanin Lieutenant General Rajiv Gaya Director General of Military Operation India ramatuna ni sipaite ralbe dan tura a ho tu perle a mala bertu kami engen amo phurna la tu Lieutenant General Rajiv Gaya na hawa Vice Admiral AN Pramod ani hi Director General Navy Operation Naval Operation ania tun Operation Sindura po hianin Indian Navy te malak dan tur zong amo phurna la tu ani boka ti chuan Air Marshal AK Bhartia ani hi Director General Air Force Operation ania tunan Operation Sindura hian Indian Air Force te malak dan le an ngani an ral thuam chelek dan zonga amo phurtu kha ani boka ani sipai ho tulu pathum te hianin India sipai te malak dan kha thiam takin ron soifia chu press briefing an nei na hian India in Operation Sindur nei na khanin Pakistan te missile PL-15 air to air missile anti an ka thak ke them te po chanchinthar la khom tu te ma an ron tar langa hei pa ka hianin hemi PL-15 air to air missile system hi Pakistan te hian China tangan laklu ani ti in an soya chan chu asiam tu hi China an nia ti chuan Pakistan tena India be nana an ron mandang Turkey siam YIHA le Songar drone an ti ke them te po he press briefing a hianin tar chu ani poka ti chuanin hemi press briefing an nei na hianin India chuan an soinon le chu India sipai ho tu luten an soinon le chu India chuan he Operation Sindur akal puina hian Pakistan nen indo kan puang ni lawa Pakistan ram chhunga firfiak pol terrorist te tombuk le an malak na sang kan va bituma Pakistan te sipai mun amo an ral thuam che khol na mun kha kan bituma ni lawa India chuan hemi wang tak hian kan tum tak le kan du dan angin ma kan la fel theya chu wang chuan ne na chang tu zok kan ni an tia Pakistan ram ero chuan in India hian an sipai mun tele an ral thum mun te po aron kap tel ni nan soi ve thunga eng po chun sela India sipai ho tu hemi Operation Sindura amo phurna chang tu ho tu lok pathum te ro hi chuan India hi chuan a be se ang le adu dan takin he fir fiak pol te awan noi chimi tumna Operation Sindura hian ne na kan changa kan du ang thalin kan bitum te kan vati chein kan vakap theni ti in an in soi fiale bokani ti chuan chanchinthara lo lang rampani Pakistan le India a Director General of Military Operation ve te kha meni sompan ni chuna in betura soi kha a hun hi sonania tlai lama meni sompa ni thotan ni tlai lama in biak nan nei chunjom le turan ti ania chan po Pakistan DGMO Director General of Military Operation hianin India Rama Director of General Military Operation Khan
in ka hayan nei an du thu kha aron thlen to kha nia kha wanga India la Pakistan borok poron bon chhotan kha nia chu wang chuan anin tiam angai khan me ni som pahnia in biak na nei len di se ti nia hei hi anin bedon em ti chu hunin la ron soyanga he chanchinthar kan bot sai lai thlengi chuan in biak na mu tura lo om ri lawa amaro chu he chanchinthar lo ngai thla ki chuan in lo in be mek to man lo in be so to mei thei ve tho pokani ti chuan me ni som pakhat pathian ni khan India sipai ho tu te tho hianin voin me ni som pahnia briefing nei tu te khanin pathian ni me ni som pakhata po khan chanchinthar lakhom tu te pa operation sindur chung chang hen press briefing an nei ve thowa chuta thil beng ver thak de lo ve chu air marshal AK Bhartiya kha chanchinthar lakhom tu te khan zona an zota chuta an zona zo chuan he Pakistan le India in beina operation sindura hianin India sipai te hianin engeni friends ramatanga indo thlo theinan le Rafael thlo theina kha India hian a chanem ni an tia chan po Pakistan hian India indo thlo theina Rafael kha kap thani nen soi boxia heta hian India hemi Air Force how to he operation sindura mo purna la tu Director General of Air Operation Air Marshal AK Bharti hian kan hlo ti mo engeni Pakistan an kap thati hi direct in a chang du lo a chan dana chuan in beina reng in thil hlo chu thil hemi international pai tenamo thil hlo chu thil pa ngai ania in beina reng chuan thil then khat kon hlo tur ani atia a mero chu kan pilot jong te tuna hian India rama him takin anon thlok let vek ati thungani chu ta tak chon zauna ta ni kan ngeni kan in do thlo theina kan hlo ti chu na chang du mi lawa amero chu in beina a reng hian thil hlo hi chu om thina ni ati boxia chu ta tak chuan adut le ron chan na khan ni pilot India pilot jong Air Force pilot jong chu him takin India rama ron let vek atuna hian at home atia India rama him takin anom vek ati loi boxia chu wang tak chuan in he zo na hi rampani te hianin in beina nan mang chun jom zelangam ti chu hunin la ron thrilanga apoi mo ta bera chuanin India hianin manto takin Rafael thlo theina indo thlo theina hi friends sarkar atangin leya again ar lei chun jom zel tur ron da bel zel tur ta poloma khatiang boro ka di mek laya Pakistan in India indo thlo theina Rafael an kap thania in soi pokhi India sipai ho tulu hian an kap thalo mo kan lo ti pon an soi du chong lowa amara chu kha kan soi to khan in be now reng hi chuanin hlo hi thil then khat hlo hi chu tura ngai ania amara chu India Air Force pilot jong ta chu him takin India rama tu na hian ron let fel vek an ti box ni chu lai chu in ngai dan te po comment la bai non soi chun jom don nia ti khan kan du tok le photang tuan comment te nge ni like te subscribe te kha lo ti chun jom se la kanin ngani kanin tranpui ton theina ni wangin tun tuma po hian kan han ngen le chawni a ti khan kan video sim te min lo ngai lut sak view thina kan lo em ani ti kha kan han soi du le boka inzara episode somthum pariat na kan han ti chok le thia kan in chunga in zawa chunga lom thu kan soi le